Zašto neki videi propadnu, a drugi imaju milione pregleda? Evo kako da hakuješ YouTube algoritam. Dva kanala snime video na potpuno, apsolutnu istu temu. Koriste slične reči, dele slične savete, ali prvi kanal dobije jedva 300 jadnih pregleda za mjesec dana, dok drugi kanal eksplodira sa 3 miliona pregleda i preko noći zapali platformu. I sada, velika većina ljudi odmah kuka i kaže, pa dobro, ovaj drugi je imao bolju opremu, snimao je boljom kamerom ili ima neku skrivenu vezu u sistemu. Laž. Razlika uopšte nije u kvalitetu produkcije, niti u tome ko ima skuplji mikrofon. Razlika je isključivo u tome što je ovaj drugi kreator shvatio kako sistem diše i uspeo je da natera algoritam da radi prljav posao za njega. Iako većini početnika YouTube algoritam deluje kao neka crna magija, nerešiva misterija ili nemilosrdni robot koji namerno mrzi male kanale, istina je potpuno drugačija. Sistem funkcioniše po brutalno jasnim, logičnim i matematičkim pravilima. Danas u ovom videu kompletno ćemo ogoliti taj sistem i razbiti 3 ključna stuba na kojima počiva apsolutno svaki uspješan video na ovoj planeti. Pričat ćemo o vremenu gledanja, procentu klika i svežini sadržaja. Ako u svojoj glavi posložite ove 3 stvari kako treba, garantujem vam da možete uspješno podići bilo koji video koji objavite. Bez obzira na to koliko pratilaca u ovom trenutku imate. Slušajte me pažljivo, jer ovo menja sve. Krenimo odmah od prvog, najtežeg i najvažnijeg stuba u cijelom sistemu, a to je vreme gledanja i angažovanost publike. Ali ovdje 90% vas pravi kardinalnu grešku u koracima. Ljudi misle da je poenta samo u tome koliko je ukupno minuta ili sati publika provela na njihovom kanalu. Gledaju onu ukupnu cifru u analitici i raduju se. Otvorite oči. Algoritam ne zanima samo puki broj minuta. Njega zanima procenat zadržavanja, odnosno takozvani retention rate. Hajde da vam to nacrtam kroz surov primjer. Zamislite da imate 2 videa. Prvi video traje tačno 5 minuta, drugi video traje pola sata. Recimo da su na oba ta videa ljudi u prosjeku odgledali tačno 5 minuta i kliknu X. Šta mislite? Koji video će algoritam poslati u nebesa, a koji će sahraniti na dnu pretrage? Onaj kraći video od 5 minuta ima 100% zadržavanje. Gledalac je pojeo ceo sadržaj od prve do posljednje sekunde. Sistem odmah skače i kaže, wow, ovaj video je čisto zlato, mora ga pokazati svima na naslovnoj strani. Sa druge strane, onaj video od pola sata ima očajno zadržavanje od svega 15%. Ljudi su odustali na samom početku i otišli. Za sistem taj video je dosadan, promašaj i on prestaje da ga preporučuje bilo kome. Zato zapamtite, kraći, zbijen i dinamičan video uvek pobeđuje razvučenu dosadu. Pored minuta, tu su i takozvani signali angažovanosti. Lajkovi, komentari, deljenja, pa čak i dislajkovi. Sve su to direktni šamari algoritmu koji mu govore. Hej, ovaj video izaziva reakciju kod ljudi, niko nije ravnodušan. Što više komentara imate, to se vaš video više penje na rang listi. Drugi stup je CTR, odnosno procenat klika. Možete vi imati najbolji scenarij na svetu. Možete otkriti lek za neku bolest u svom videu i imati hollywoodsku montažu. Ali ako vaša slika i vaš naslov ne nateraju čoveka da pritisne klik, sve vam je džabe. Propali ste. Radili ste danima ni za šta, jer je vaš video nevidljiv. Kako onda naterati čoveka da klikne u onom moru klipova na telefonu? Pravilo broj 1 je thumbnail ili tapeta. Prestanite da pravite pretrpane slike sa gomilom sitnih detalja koji niko ne može da razazna na ekranu mobilnog telefona.
Koristite ekstremno jake kontrastne boje koje brutalno odskaču od standardne bele ili tamne pozadine YouTube aplikacije. Ako na slici pokazujete svoje lice, zapamtite da oči i jasna čista emocija donose klikove. Bilo da je to šok, bes, neverica ili ogroman uspeh. Ljudska psihologija reaguje na facijalnu ekspresiju. Mi podsvjesno klikćemo na emociju jer želimo da saznamo šta je iza nje. I jedna ključna stvar oko teksta na slici. On nikada, ali nikada ne sme da bude copy-paste naslova vašeg videa. To je čist amaterizam i traćenje dragocenog prostora. Ako vaš naslov saopštava glavnu temu, tekst na slici mora da ubaci udicu, da doda zrno misterije i da podgreje radoznalost gledaoca tako da on jednostavno ne može da prođe dalje, a da ne klikne. Idemo dalje. Čovjek je vidio vašu sliku, naslov ga je privukao i on je konačno kliknuo na vaš video. Mislite da je posao završen? Tek sada počinje prava borba na život i smrt. Istog trenutka upadate u igru koja se zove savladavanje uvodne udice. Imate tačno 5 do 10 sekundi da opravdate njegov klik i dokažete mu da nije prevaren. Ako vaš video počinje sporo, ako je uvod zbunjujući i ako, ne daj Bože, imate onaj zastareli dugački intro sa nekom dosadnom muzikom i vašim logotipom koji se vrti, čestitam, upravo ste izgubili gledalca. Čovjek momentalno izlazi, a algoritam beleži pad i precrtava vas. Zaboravite na duge pauze, zaboravite na uzdisanje ispred kamere. Odmah od prve sekunde pređite direktno na stvar. A sada ću vam otkriti jednu vrhunski, skoro psihološki trik za zadržavanje publike do same posljednje sekunde videa. Obratite pažnju na ovo, jer tu skoro svi početnici masovno kvare preglede. Šta 95% kreatora uradi na kraju svog videa? Oni opušteno kažu: i to bi bilo to za ovaj video. Hvala vam puno što ste gledali. Nadam se da vam se svidelo. Ostavite like i vidimo se. Šta prosječan gledalac radi u sekundi kada čuje reči i to bi bilo to? On istog trenutka refleksno prstom ugasi video i scrolluje dalje. Čim osjeti da je energija pala i da je sadržaj gotov, on odlazi. I šta se dešava sa vašom analitikom? Vaša kriva zadržavanje publike u tim posljednjim sekundama doživi strmoglav, brutalan pad pravo u ambis. A algoritam to vidi i kaže: aha, kraj je dosadan, ljudi beže. Šta vi treba da uradite da biste prevarili ovu zamku? Hiruški secite te dosadne završne sekunde. Nemojte uopšte ni pod raznom da najavite kraj videa. Nemojte reći hvala na gledanju i nemojte se opraštati. Završite svoju posljednju, najjaču poentu u videu i u istoj toj sekundi, dok vam je energija na vrhuncu, dok čovjek drži oči zakucane za ekran, vi ga saopštite. A ako želiš da vidiš kako ovaj sistem primeniti u praksi, klikni odmah na ovaj video ovdje. Tako ga bez ikakvog pada u energiju preusmjeravate na vaš sljedeći klip. Vaša kriva zadržavanja na kraju ostaju ravna i visoka. Nema pada. A algoritam vidi da ljudi bukvalno gutuju vaš sadržaj u nizu, video za video. U tom trenutku sistem vas prepoznaje kao mašinu koja drži ljude na platformi i počinje masovno, besplatno da vas preporučuje milionima drugih korisnika. To je čist hak algoritma. Treći stup uspjeha jeste maksimalno i pametno korišćenje novih oružja koje nam sama platforma daje na raspolaganje. Prvo oružje koje većina vas potpuno ignoriše jeste Community tab, odnosno kartica zajednice na vašem kanalu. YouTube je pre izvjesnog vremena potpuno promenio algoritam za ovaj segment. Ranije su te objave vidjeli samo ljudi koji su već pretplaćeni na vas. Danas sistem tekstovno objave, slike, a posebno ankete iz Community taba gura direktno na naslovnu stranu ljudima koji nikada nisu čuli za vaš kanal. Ali ih zanima ta tema.
To je bukvalno besplatan, čist domet bez ikakvog video truda. Pokrenite zanimljivu anketu sa pitanjem iz vaše niše jednom u par dana. Ljudi obožavaju da klikću na ankete. Sistem beleži brutalnu angažovanost i tako besplatno brendira vaše ime na telefonima potencijalne publike. Drugo moćno oružje jesu shorts videi, odnosno kratka vertikalna forma. Nemojte biti lenji i nemojte ignorisati shorts pod izgovorom da vi radite samo ozbiljne, duge videe. Kratka forma je danas najbrži i najagresivniji način da vaš kanal dobije infuziju novih ljudi. Ali nemojte snimati shorts bez plana i smisla. Koristite ih kao mamac. Kada završite editovanje svog velikog, dugog videa od 10 minuta, izvucite iz njega 3 najuzbudljivija, najnapetija dela gde je izgovorena najveća fora ili rešen najveći problem. Isecite to u vertikalni format do 50 sekundi. Ispakujte ga kao shorts i okačite na kanal sa jasnom poveznicom ka glavnom dugom videu. To je savršeni levak. Čovek se zakači na kratku formu, klikne na link i dođe da odgleda ceo tvoj dugi video. I jedan zlata vredan savjet za sam kraj. Kada je u pitanju strategija objavljivanja, nemojte zatrpavati svoj kanal. Ako kačite video i vidite u analitici da je on počeo da dobije dobar CTR, da ga ljudi gledaju i da je algoritam počeo da ga preporučuje i gura, pustite ga da živi. Pustite ga da diše. Nemojte odmah sutra dan da kačite sljedeći klip, jer ćete tako sami sebi saseći preglede. Dajte mu prostor, dan, 2 ili 3, da sistem odradi svoj posao do kraja, pa tek onda plasirajte sljedeću bombu. Na samom kraju, kada podvučemo crtu pod sve ovo što smo prešli, ključna, fundamentalna formula uspeha na YouTube-u staje u jednu jedinu rečenicu. Prestanite da razmišljate o algoritmu kao o neprijatelju i počnite da razmišljate isključivo o živim ljudima koji sede sa druge strane ekrana. Sistem nije programiran da vas sabotira. On je programiran da prati ljudsku pažnju i ponašanje. Ako kreirate video koji žele ljudi da kliknu, video koji im drži pažnju, koji im ne troši vreme na prazne priče i koji im nudi jasnu, opipljivu vrednost, algoritam će postati vaš najbolji prijatelj i radnik koji vas gura napred 24 sata dnevno. Sada imate kompletan, precizan i surov plan u rukama. Znate kako da pokrenete kanal iz apsolutne nule. Znate kako da srušite mitove u svojoj glavi, kako da hirurški precizno izaberete zlatnu nišu i kako da naterate algoritam da radi za vas. Sve što je preostalo jeste da prestanete sa izgovorima, upalite kameru na svom telefonu i povučete svoj prvi ubojiti potez. Hvala vam na pažnji u ovom serijalu. Primenite ove korake odmah, bez čekanja sljedećeg ponedjeljka i vidimo se na samom vrhu. Ne odustaj, tvoja priča tek počinje.